Dragi moji znalci, sveznalci i sveznalice. Dragi moji pronalazači i pronalazačice. Dragi moji naučnici i genijalci. U stvari ne genijalci, jer kao što vam je poznato, ja sam jedini genije. A vi to možete postati samo ako se budete družili sa mnom. Kao što sam vam već rekao, od ovog druženja našeg s nama će biti i moja drugarica, Sova. Sovo! Sovo! Dobar dan vam želim. Dobar dan. Evo, sve se lijepo završilo sa mojim padom iz aviona. Nadam se da više niko nikada neće morati tako da napušta avion bez padobrana, da bi se nečiji hirovi ispunjavali. Da, ja se nadam. Mislim, stvarno ne bih volio da iz aviona padam sa tolikih visina bez padobrana. Pa čekaj, a što će tebi padobran kad imaš krila? Imam krila, ali su to visine u kojima je snježno, hladno i opasno. Ne pomažu moja mala krila, makar i čelična bila. Pa da, u pravu si. Pa zato avioni imaju onako velika krila. A drugari, stvarno nije lijepo to što su uradili ovoj našoj drugarici Sovi. Ali ne samo da ljudi životinjama čine ono što je ružno, neprilično, grozno, nego ljudi to čak rade jedni drugima, pa i sami sebi. Ali ostavimo mi te matore na stranu, nek oni sami smisle zašto to rade jedni drugima. A mi ćemo se zabaviti takvim ponašanjem kod vas, mališana. Jeste. Stalno se nešto bijete, svađate i nema šta ne radi. I ljute se, pa da. To mora da stane. Sa tim nasilnim ponašanjem mora da se prestane. Čekaj, Sovo. A jel ti misliš da oni znaju šta je to nasilno ponašanje? Mislim, dobili smo ti i ja ovih dana mnogo pisama od nekih naših drugara koji se žale na nasilno ponašanje. A ja mislim da bi najbolje bilo da mi poslušamo njih. Da. Da vidimo, drugari. Dragi moji drugari, vi ste ti koji ste nam pisali da imate problema sa drugima koji imaju nasilničko ponašanje. Ono što Sovu i mene interesuje je da li vi uopće znate šta je nasilje? Šta je nasilje i gdje se ono najčešće dešava? Sven. Po mom mišljenju nasilje je kada neku osobu odbacimo iz našeg društva ili ima psihički poremećaj. Ali neki ljudi samo su nasilnici kada se mi svađamo s njima ili tako. A inače nisu, inače su okej, jel? Neki ljudi jesu. Aha. Ajna? Pa ja mislim da je nasilje kada mi izazivamo druge, zovimo i pogrdnim imenima, kada se udaramo, svađamo i tako. Saro? Po mom mišljenju nasilje je kad se nazivaju pogrdnim imenima, rugaju se, podsmjehivaju i nastane svađa. Aha. Harune? Pa ja mislim da je nasilje, da se nasilje dešava između dvije ili više osoba. One se izazivaju, nazivaju se pogrdnim imenima, rugaju se jedno drugom i to tako na kraju se pretvori u tuču. Aha, u tuču. To je to, znači fizičko nasilje. Hajde recite mi, jeste li vi nekad bili žrtve nekog nasilja? Sven? Ja sam bio žrtva nekog nasilja. Jedan drug zato što smo se mi svađali prije i sad se ne svađamo, prije me stalno izazivao i gurao me i ja sam javio to njegovim roditeljima i nije se više ponovilo. Mene su u školi često izazivaju, zovu me pogrdnim imenima. Ja to sve prijavim učiteljice, ali učiteljica to njima kaže da se ne smije to više raditi, da se više ne ponovi, ali to se stalno ponavlja. Aha, Saro? Mene u školi izazivaju, nazivaju pogrdnim imenima, svašta radi. Da li te neko nekad gurne, da li te neko udari nekad?
Pa desilo mi je se, gurnula me je jedna drugarica i prijavila sam učitelju i nije više se to desilo. I jednom sam drug me je gurnuo, prijavila sam učitelju, to nije uspjelo i dalje me... Aha, znači nastavljalo se to i dalje. Ne pomognu vam dakle odrasli svaki put i to što roditelji poduzmu ili učitelji vaši što poduzmu prema tim nasilnicima ne upali baš svaki put, je li? Da. Ajde sad ako ćemo već iskreno razgovarati, kažete vi meni, da li ste vi nekad prema nekom bili nasilni? Da li vi nekad nekog nazovete pogrdnim imenom? Sven? Pa ja nekog izazivam tako kad on je prema meni loš, kad me stalno odbacuje, kad kaže haj idi odavde, nećemo te, pa tako nastaje stalno svađa. Aha, pa jel ti misliš da bi se ti trebao svima sviđati? Pa ne bi trebalo. Znaš li šta nam se samo svima sviđa? Znaš li? Nutella. Samo se ona svima sviđa. Mi smo ipak ljudi i različiti smo i nekad se baš i ne dopadamo svima. Ajna, jesi li ti nekad nekog izazivala? Nisam. Nikad nikog ni gurnula nisi? Pa jednom sam, kad smo igrali na tjelesnom, kako sam vodila loptu, slučajno sam gurnula drugaricu. A to je bilo slučajno, znači, a nisi namjerno. Jesi joj se izvinila nakon toga? Je li ona prihvatila tvoje izvinjenje? Super. Saro? Pa kad je mene nekog izazivao, ja sam prijavila učitelju i to nije uspjelo. Ja sam onda njega krenula i... I jeste se potukli onda? Niste se potukli? I sad smo drugi. Ok, naravno. Aha, super. Ti, Harune? Pa, ja sam samo jednoj drugarici vratio. Ona je meni stalno govorila da sam zaljubljen sa jednom Enom i sa jednom Naidom. I ja sam njoj vratio da je ona zaljubljena sa jednim dječakom. S kim je ona? Kako se on zove? Kad si već rekao imena ovih svojih? Pa zove se Unkas, ali ja znam da nije tako, nego je samo da bi se ona osjećala kriva i da ne bi me više izazivala. A kako se zove? Ja sam sveznanko, ja moram znati to. Kako se zove taj dječak u kojeg je ona bila zaljubljena? U kojeg si ti mislio da je ona zaljubljena? Zveo se, ja mislim, Mak. Super. Hvala vam, drugari, za ovaj razgovor, a mi nastavljamo dalje. Nasilje nije samo kako najčešće mislimo kada nekoga bijemo, tučemo i fizički zlostavljamo. Da. Ima zapravo mnogo vrsta nasilja koje mi čak i ne primijetimo. Nasilje je i kada nekoga mučimo time što se na njega deremo, što se izdiremo, pa čak ružno o njemu mislimo. Pa zato stvarno nema razloga. Mislim to, da mu zlo želimo, da sa njim čak ni užinu ne podijelimo. Da, i to je nasilje. A može se bez svega toga i to sasvim lagano. Za sve ono loše što mi drugima činimo, mi uvijek nađemo nekakvo opravdanje. A zapravo nema opravdanja za nasilničko ponašanje. Nema nikakvog. Makoliko mi mislili da su veliki naši razlozi, oni su zapravo uvijek jako mali pred bilo kakvim nasilničkim ponašanjem. Tako je. Ja vam zabranjujem nasilje. I evo upotrijebit ću staru čaroliju da ga zabranim. Daj, Sovo, molim te. Ovo vam govorim i zato da bismo mi naš život pretvorili u bajku, što svakako i hoćemo, mi moramo da zaboravimo bilo kakvo nasilje, pa i nasilje među vršnjacima. Ako mi ne diramo druge, neće niko dirati ni nas. To što ste vi stariji od nekoga, bogatiji od nekoga, što ste bolji ili lošiji u nečemu, ne daje vam za pravo da vršite nasilje. Ne daje vam za pravo da ga dirate, da ga imitirate, da mu se rugate, da ga nazivate ružnim imenima, da ga u baru bacite, da ga grudvama gađate, da ga mažete, da ga lažete, da ga za uši vučete. Niti da ga tučete. Sve ovo navedeno je nasilje. Nasilje Nasilje ti je i kad uzmeš od druga igračke, a ne daš drugima da se igraju tvojim igračkama. Sve ti je to nasilje. Da. Znaš šta?
A šta ti misliš o tome da sad poslušamo stručnjake, da nam oni kažu šta je nasilje? Da, to je divno. Da čujemo, drugari. Da bi neka situacija bila vršnjačko nasilje, ona treba sadržavati 3 elementa. To su neki negativni postupci, kao što su vrijeđanje ili fizičko zlostavljanje, koji se koriste trajno i ponavljajući. I koriste se od strane jednog jačeg učenika nad jednim slabijim ili od strane više vršnjaka nad jednim. Nasilje među djecom možemo prepoznati i po nekim karakteristikama zlostavljača ili žrtve. Tipične karakteristike zlostavljača su da je to jedno dijete koje ima osjećaj nesigurnosti, neuspjeha, često ima loše ocjene, nije prihvaćeno od strane drugih uspješnijih učenika, pa stoga ono jača svoje veze sa djecom koja su slična njemu. Tako se stvaraju takozvani timovi. Ono također nema suosjećanja za druge, nego je onako više sebično i misli samo na sebe. Nadalje, karakteristike žrtve nasilja su te da je to dijete specifično, odnosno da se izdvaja od većine po nekoj svojoj ili fizičkoj karakteristici ili po nekim boljim sposobnostima od drugih, ili je možda omiljeno od strane učitelja, ili je onako stidljivo povučeno i nesigurno. Ono što bi mališani trebali uraditi u situaciji kada prepoznaju nasilje među djecom je to da prvo potraže pomoć odrasle osobe. Zatim, ukoliko nema tu blizinu odrasle osobe, onda trebaju pozvati ostale vršnjake pa da se zajednički pokušaju suprotstaviti nasilniku. A naravno, obavezno je da obavijeste razrednika ukoliko se to dešava naravno u školi i roditelje. Ono što nikako ne trebaju uraditi u toj situaciji je da pokušaju samostalno da se suprotstave na način da verbalno vrijeđaju ili fizički nasrću na nasilnika, jer to može biti opasno. Zatim, također ne trebaju da tužakaju nasilnika njegovim roditeljima, nego dakle treba obavijestiti razrednika ili svoje roditelje. Ako se nađu u situaciji da su oni izloženi nekoj prijetnji, tada je dobro da zauzmu čvrst stav, da stoji uspravno i da kažu jasno i glasno da ga se ostavi na miru. Zatim dobro je da se pridruže drugoj grupi vršnjaka, da mirno odu dakle, u drugu skupinu vršnjaka, da se ne izoliraju sami i također treba glasno viknuti prestani. Ono što ne treba raditi je, ne trebaju da se stisnu, da gledaju u pod, da se povlače, jer tako onda nasilnik dobiva tu neku vrstu moći koja mu daje sigurnost koja mu nedostaje. Eto, čuli smo. Čula sam preko svojih sobovskih frekvencija da neki čak organizovano muče cijele grupe. A to mora da se ostavi, da se zaboravi. Neki čak muče grupe tražeći im novac, garderobu ili bilo šta drugo da ih puste na miru. To je strašno. To stvarno mora da se izbriše. Poslije bilo kakvog nasilja mora da slijedi kazna. I to ne smije da bude onako samo riječ prazna. Znači, ako ne želite da vas strpaju u tamnicu, ona koja se nalazi na 153. spratu ispod površine zemlje, i da vas tamo vežu lancima koji slonovima služe kao kaiš, onda dobro moraš da paziš šta radiš. Da. Reći ću i ja. U tim tamnicama nema svjetlosti ni toplote. Tu je mrak vječni u kome haraju slijepi miševi i žohari. Bube raznih dimenzija. Ima tu i pauka. Čak su se ispod 176. sprata pojavile i karakondžule. Jao, majko moja, kakve karakondžule, Ma to ti ne postoji. Postoje za one koji druge muče, maltretiraju i tuku.
Da, pa neka se odluče. Ili da se fino vladaju, ili od karakondžula da stradaju. Jo, majko moja, kako je opasno ne biti dobar, kako je opasno i grozno činiti drugima loše. Ma nisu karakondžule ništa, da vidiš dalje. Ma kućeš dalje, nemoj nigdje dalje, molim te, kakvi dalje, hodi malo bliže, vrati mi se s tog 187. sprata, molim te. Nije 187. nego 176. sprat. Kažem ti, nisu karakondžule ništa prema onome što čeka one koji ponižavaju druge na daljim spratovima. Joj, majko moja, ja ne smijem ovo ni da slušam više. Evo, od 192. sprata, one koji muče druge čekaju. Ale, da, bukavci, bubu alavci, balavci, reposkav flunci i sakoliranci sa velikim zubima. Joj! Ma slušaj, ja prvi put čujem za sve to. Šta ti je to? A i ja prvi put čujem za njih. To su neke nove vrste, ali znam da su mnogo opasne. Morale su i one da se pojave, jer su se pojavili novi oblici, zastrašujući oblici zlostavljanja. Da, ujedaju, biju, štipaju, čupaju vam trepavice, uvijaju one, kako se to zove, pletenice od obrva, onda vas zavežu za banderu i tu vas ostave. Oho! Hajde, molim te, eto, nemoj više pričati o tim strahotama. Evo, bit ćemo svi dobri i niko više neće nikog dirati. Od sad ćemo svi samo pjevati i svirati. Kada reče pjesma, evo, poslušajte ovu pjesmu, slušajte ono što vam ona govori i nikada nećete dospjeti na te strahotne spratove. Da čujemo. Nasiljem se mnogi bave, pričaju nam priče, al nasilje isto jeste kad se na nas viče, kad nas neko juri bije, kad nas kori strašno, kad se nama u brk smije kao lud na brašno. Nasilnici stroga lica rade svašta djeci, povrijeđuju druge, to kad vidiš reci. Moraš reći da svijet vidi ko to drugog muči, kazna slijedi stroga dok se ne nauči. Ne smiješ nikog dirati, poštuj ti sve druge, ljude ne smiješ gledati kao svoje sluge. Nasilnici stroga lica rade svašta djeci, povrijeđuju druge, to kad vidiš reci. Ram para